Biyag ti tao. Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin kaablawan tay pay ni Mama Aida Garcia, kasama ta ni Mel Babakbak, ni Imelda Velasquez, ni Dency Ngayawan, kan ni Lopito de la Cruz. Intay nga ro dandanggan ti episode 248. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Madya talaga ti Regnak. Kasano nga tandag iti mulak anateng. Kantay mulak apagay. Jak pa'y naabunwan. No adda tayo dita. Siya kun ti mapan gumatang iti abono tatang. Ta isuro yu ti aramidak. Ta siya kun ti mapan ijay talon. Saan dahin. Bantayam lang dagiti adim dito'y balay. Napanan man ngaminan ayan ni Nana Caridad tatang. Napmublatan Napan man nga ta nakisugalan. Ay, anyamot tan. Di yung amin pinili ang naimbag ti inasaway. Paspasin siya amlata ka din ti may kadwa nga inayaw. Amumatan ti ugali na. Agungat adagos na tubngar kitar aramidin na. Kadyak kayat nga agapa kami. Rumbang ko mga agsingsingpat. Kas pagyaman na kada kayo. Takinayat yulat nga uray liman dagiti anak na. Kat ingkab balayo pa'y. Ala, bayamon. Uray tagpada kami matabalaw. Adamat anak kaon. Naimbag kada kami tadadakkel kamin. Ngam dagiti anak ni Nana Caridad ngay. Ubing da pa'y laang. Kasano adi kay marigatan nga agkayod. Kat nagadumot dagiti pakaninyo. Iso nga ita. Agsakit kayon. Ay, agimbagak tumitlaang. Banog ko la siguro da ito'y. Ha? Ni Ferlin agayim ko ti umawawag. Mabiit la ang tasong batak, tatang. Di mo't agsapsapul kay ti pagtrabahoam, Romela? Wan Ferlin, apay, adda ka di pangisarakam kanya? Adda ngamin amam mo ti asawak nga aglaklako iti pasalubong dito'y. Kat agsapsapul da iti kadwada. Kat patsa ka magustuam, ta medyo dakkel ti sweldo. Oh, sige man, kayat ko Ferlin. Ibagam ta siya kung ti i-rekomenda ti asawam. O sige, kasaritak to nila kay ko. Tano arigladon ti amin, awagan kan tumanan. O sige, bye! Aganad kay ti lugar apapanam anak ka. Di mo baybayan ti bagimijay. Wan tatang, uray da kayo. Di ko mga minabuswan ti bagiyo nga agtrabaho. Tapno di kay tuman agsakitan. Wen, danag mo na ya. Kasla nagpamparak laang. Takas makita mat. Naimbaga anak manain. Apaman nga agsweldo patuludan kayon to adagos, tatang. Isopay mat amainayon iti igatang yu iti masapsapul yu ditoy. Sige, taagim pa ki akon, tatang. Tamasapa ak nga agluas inton bigat. Anya trabaho jay anak mo ijay syudad, Cabagues. Silslide Cabagues. Oo, nga ta. Saan nga ta mapan agpabayad ijay? Ay nagalas mo tayo, ti panagkit-kitam iti anak ka. Sana kas jay anak ko, Cabagues. Ay na, amom lang, kita man dagiti daddo maababalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad, kasta ti trabaho da ijay. Sa bali ti anak ka, kunak. Nasingpet ni Romila. Di na maarami, tikas iti bagbagam. Ay na, bagbagam jay anak mo. Di kagbalin akun sintidor, Cabagues. Kasto'y taramidem, Romila. Muto'y ti imam. Tapno may suro ka na yung bag. Dagito'y babasit nga item. Dito iti pangikabilam. Dagito'y mudadakal. Dito'y abanda. Nawatam. Uwan, sir. Abi nga ta masapol nga iggaman na ti imak.
Kabayatan ti panangisuro na iti aramidak dito siyapda. Dito'y paigayam. Umay ka, tayo isurok no sa dino, ti ayan nagitingingin na nalako tayo. Umay ka. Di nan ibatan ti panang put-put na iti imak. Marco, siya kung timakam mo ni Romela. Ala, umunakan nga gawid, tada kami timakam mo diti pwesto. Sige nga ron. Ituloy mo ti mang isurokin ko, ana. Naisuro ko ang tinadong. Sige, tagawid ako na. Inakagluto ni ti pangrabyan tayo. Romela, anyat kayat mo? Agistayin ka, wano agabang kay ti pagnaadam. Numabalin lakit diti istiin. Uray kas talaangan, madam. Tawan mat amok apagabangak. Kansayang ti pagabang ko. Sige nga, Rod. No agistayin ka kada kami. Libre amin na ni Jebalay. Sabon, shampoo, toothpaste, kanda dumapay. Uray kat dudwa kami matlay ti asawa kag nana ni Jebalay. Basta tumulong ka mata kadagiti trabaho ijay. Kas kumay ti panagluto, panagdalos, kan panaglaba. Mayat ka? Uwan, ma'am. Kayat ko. Indagdigusan, Marco. Nakadigos apon. Awan, mapit lang. Nagsapad agayam nga agririing dagiti amok. Alas 4 pa'y ti parbangon. Ngam nakariingdan. Nakadigosan ti babae nga amok. Naimbaglakit din. Ta sinapak mo tinagriing. Nakaluto akon. Ano sa konti kastoy? Barang nasingpet akanayon dagiti amok. Makaurnungak no kaskasano. Narigat ti sumapol iti panggadan itan. Iso ang nagasatak, tada pagsapula. Umela, umay kan ta agdigos kan. Umunakan nga agdigos. At iti tuwalya. Kwa, uray maudi akon, sir. Ang no kayat mo ba? Agidantan nga agdigos. Saan ka di? Joke lang. Naglukon day tanga amok. Sabali ti panagkit-kita na kanya. Romela! Apay akas tauna panangkita mi ti asawa ka nagturong ijabanyo. Ha? Kwa, naira na laang akinitak, ma'am. Nasiputak dagiti matam. Guwapo ti asawak. Ag-crush ka ni Marco niya. Ala, saan, ma'am? Pulos mo't apay ko mga ag-crush akin ni sir. Kat adda ka nga asawa na, ma'am. Awan kinapudno ti ibagbagayo, ma'am. Balaagan ka, Romela. Di ka garamid iti Jack magustuan. Iso ano adda pa nagustom iti asawak. Di mon patuluyan dayta. Awatam daytoy, Romela. Ha? Apay dayto yung kwarta, sir. Kwarta ma. Bayad ko kan dayta. Anyat bayadan nyo kanyak, sir. Kat awan matiin lakok kada kayo. Maamwam to inton madamdama. Ijay to balayan ti pangibagak. Imawag ti asawak. Marabyan nga agawin. Iso asapaan tati agsara no madamdama, wan. Agatling atak. Iso nga agsyahurak man kiti. Romela, mo. At to'y pahit isang 1,000 pesos. Alamon. Apay mananday ta kwarta, sir. Bayad ko nga rod kan ka. Bali 2,000 amin ti bayad ko kan ka. Umay ka man. Manyakis ka, sir! At to'y pahit isang 1,000 pesos. Apay, di mo kayat. Pasigasag sa 1,000 pesos dagiti itid ko kan ka. Halaan, umanugot kan. Irok mamon ti bagim kanyak. Tano agriyaw ka, pokawak ti puot mo. Awan ti maramidam. Di ka mo't lapalubusan arumwar di ti balay. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Kwa, sir, sige. Umanugot ak iti kayat mo. Madamdaman ton. Mabalin. Agsyawarak biit, sir. Tani, agatling atak. Inak biit alaan ti pagsukatak iti silit ko. Sige. Darasam nga rod. Darasam.
Naimbaglakit din ta nababalaang to'y tawa ti silat ko. Dito yan ti pag nakarumar. Ela, terasa ba? Ayan mo nga lukatang to'y sila mo. Aginaya da karumar dito'y tawa ti silat ko. Pumanaw akong dito. Hello, friend. Apay ngay mawag ka. Rabin. Ada akita dito'y plaza, Ferlin. Pangaasim, si kalaangan ti amok nga asit gak. Naglibas iti balay dagiti amok. Tamanyakis ni Sir Marco. Ha? Sige, ipagam no sa dino abandatayan mo. Sukunan ka. Agyaman ak, Ferlin. Sige, tagdamaga ka dagiti tattao dito'y. Noan niya apaset to'y ayan ko. Okay, bye. Ferlin, apay nagkutong kamatan. Saan kamot asigod akas na apay anagadot. Di mo pigsaan ti sa Amangan numanggag na ka ti asawak. Ha? Baknang ti pamilya ti asawak. Balay dati pagnanaagdan mi. Ngam dudwa kami nga agnanaag dito Tagpada nga day di abroad dagiti katugangak. Nagkasat kamatan, friend. Baknang gayam tinakiasawaam dito One friend. Ngam... Ay, Ngaman niya. ano sakla ang ti makidandan na iti asawak. Tanumabalin. Jakon kaya tasublian ti kinarigat ti panagbiag tayo iti probinsya. Anya. Apay. Anya ngamin ti ugali ti asawam. Ferlin. Papanam, Romela. Inak manen agsapul iti pagtrabahwak, Sir Dante. Barang makasapul akon. Uray babaunan dita. Basta nasingpot nagbalin nga amo. Apay nga umadayo ka pa'y lang amin. Dito ikan balay ngagtrabaho. Kan may isa, di nakawagan iti sir. Tasaan ka na sabsabali kada kami iti asawak. Kasla agkabsat kayon ka ni Ferlin. Ha? No pagserbyan nak, ada sweldom kanyak. Antoy, ikang ka iti pauna bayad. Ikaabil ko iti bulsa mo. Sangaribo a pisos din pabulsa na iti pantalon ko. Saan nga uso ita tinarigat at trabaho. Nanamay ti kastoy at trabaho. Anya at trabaho nga, Sir Dante. Simple lang. Iso abinaon ko ni Ferlin na makitsinda. Tapno na wayata. Kastoy. Agpada kayong gayam iti sigod nga amok. Manyakis ka matlang. Di nakiduron-duron si kababae, ha? Sir, maasik ako makanya. Nagpintas ka. Makapamauyong ti kinapintas mo, Romela. Kasyan na ko, sir. Di nakpagaramidan iti dakas. Kanya tararamidam! Tulungan na, Ferlin. Kaya't nakagundawayan ti asawam. Dantian niya kakadi. Apay patitigayam. Pumanaw ka dito, Ferlin. Di kami kibiyang dito. Taamangan mo si kati pagpapasak akabilan. Umadayo ka! Juan! Saan, Ferlin? Pangasim! Di na panawan! Tulungan na kuma! Kasyan na! Kukuha ka, Romela. Di kagdanag. Adamit tangdan mo. Manuti kayat mo? Diyak kayat! Uray manupay agatad dayta! Diyak to pulos umanugot! Oh my God. Nagbanglo ka. Tamaray ka! Narasan! Wan, Ferlin! Ibukot ko! Di ka nagsubli ije balayo, friend. Saanan, friend? Ngamin, amukon ta aramidan ta asawa kanyak nagsubliak pa ijay. Sigurado aparigatan nakmanan iti kabil. Manjakon, nabanugakon. Nauma ako nakabkabilan ti asawak. Diyak laim pagarup akas ta kagrabe ti mapaspasaram iti asawam. Isugayam ti akin aramid kadagit hapiglat mo. Uwan, friend. Inaldaw kabilan nak. Naadik nga minan ti asawa kiti maiparit nga agas. Isumit lagayam Kat, papanam nga rudan ita, friend.
Tano siya, agawid ako ni ijay lugar tayo. Ay, agawid ak mata ni jay lugar tayo, friend. Agkuyugtan. Ay, naimbaglakit din ta saan ka na isagmak anak ka. Tinarabay nak ti apo, tatang. Di na impalubos ang maisagmakak. Ay, di kan pumanaw dito lugar tayaw. Agsapol ka laangan iti pagtrabahuam dito. Ano sa mo no niya ti mastre ka matrabaho? Ure basit ti swildom. Basta awan ti pakaisagmakam. Wan, tatang. Aywan, ayan gayam ti asawa yo. Aping awan dagiti anak na dito'y balay. Awanan, pimanaw dan. Adan sa baling asawa na anak ka. Anya? Nagsapol iti adayaw nga ubingem siya. Day tangamin ka, takun di asawa ka iti adayo nga ubingam si ka. Anya ngay, diin sukat dakan kabagays. Ay, kabagis. Ay na, kakaasi kayo mat nga aga-ama. Nuapay mat adi kay lumong-lungaw. Na isaltak kayo mat latan iti kinarigat ti panagbiag. Anya ngay tinaganap ni Romela ang nagtrabaho ijay syudad. Saan mat anak kaurnaw? Nakatumpong gamin iti saan anasayaat nga amo, kabagis. Ay, ay, una yan nagasgasat na. Agmalmalas kayon samot nga agpaiso. Ay na, kaasi kayo mat. Ala, ano sa inyo, ti kasta kasasaan ti panagbiagyaw. Nakurang kan sa ngamin iti diskarte, kabagis. Kitaan nakman, agpada tama ita marigriga titay. Ngam insurok ngamin dagiti anak ko adumiskarte iti biag. Iso atol-tulungan dakitan. Pinadakkel da ti balay me. Inggatangan da kiti lugan ka. Kan, inikan da kiti negosyo kijay ili. Agpautang ka manggaron iti pagpuunan mi, kabagis. Tag-business kami kuma. Ay, awan maipahutang ka. Tanakabangko amin a kwarta. Romela, agabrod ta. Addamang tulong ka data. Ha? Ay, sige, friend. Kayat ko. Mabit lang, ha? Alaak ti papilan ng isuratan da ka dagiti requirements. Tarugyan tan ti mangilakad iti papeles ta. Fly now, pay later di applyan ta. Tapno awan unay ti gastusan ta. Anya, umutang kayaw. Apay akong di abroad tanak mo. No awan mat gayam gastusan na nga abroad. Kan may sa, kunayo mat a-fly now, pay later ti ap-applyan na. Aggastos kayo pa yaya. Ay, adamo lata paggastusan na, kabagis. Ay na, saan amapidpidot ti kwarta? Pagregrigatan ti kwarta. Iso adiyo laklakaan ti umutang. Amok to matla adiyo mabayadan ti utangan niyo. Bayadan minto, kabagis. Ladingita ngam awan maipautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta. Ala, agawid tayong tatang. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Amom mi adi na kami baybayan. Iso nga agtalag kami kan kaapo. Kayat ko atulungan ti amak, Diyos ko. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbiag. Kasnamat dagiti kakapsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrot ko. Ipaay mo dagiti kasapulak, apo. Tasyak timang tulong kadatatang kandagiti kakapsat ko. Dakal unay ti pamayan nyo iti balayaw, kabagays. Oray basik, basta malpas. Kundi pa dakal kayo. Ngam sigurado matla amabitin ti kwartayo. Ay na. Ay, ni man Romela, kabagis. Kunak nga oray basit laang, inutan na kanumat agastusan. Ay na, agraraman kayo mat nga agpadakkel iti balay. Ha? Kitain nyo dakkel nga agpay sa tabalayaw.
Ngam amangan no awan kanan yon. Makanyo nga rod tabalayaw no awan isaang yon. Ha? Dakdakkel met tabalayon ngam jebalay me. Nakaraman kayo labas eh. Ngumato matipurwayon. Ha? Ay, anyan ayan ni kabagis ko. Awan pulos pa nagbaliw na. Kastalat tate ugali na manipod pa iiday. Kabagis! Ha? Tulungan na. Ay, sus. Ala, ay sus, naglosdo yan te kapsat ka. Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoy aabalasang ko. Nakaidaaklatan. Diyak makakunailan. Ay, simangpet kagayaman manipod abroad. Wan, auntie. Kasangsangput ko lang idi kalman. Napintasan ti biyag mo. Damag ko ang nakagatang kakano iti dagam iti kabangibang abarangay. Wan, auntie. Pagbisnesan ni tatang, pinatakderan mi iti business. Naimbag ka pa ibalasang ko. Nadungo ka kin ni tatang mo. Ngamdag iti anak ko. Pinanawan na kun. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak. Dedaksar sa rungkaran. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak ditoy. Kan pasaray sa rungkaran nak ni tatang mo. Kaasi kayumot nga rod ano kasta, auntie. Wan nga rod balasang ko. Pakawanan na kuma. Naguyong idikan ka. Numapampanunot ko, dagiti ngay nararamit ko. Makunkonsensya kanakan. Pakawanan na kuma. Ala, lipatin yun dayjay, auntie. Awan kanyak dayjayan. Linipat kon. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo amamakawan. Uray ti amam. Uray inuy-uyaw ko iti. Tinultulungan na klata. Pasaray mangtad iti kanak no datuma. Rumbang laatulungan na kayo, auntie. Takabsat na kayo nga rod. Mala, agkararag kayo. Tabarang agimbag kayo, pay. Huwan balasang ko. Kat agyamanak manan. Awan permanente dito'y lubong. Iso ano si katadaan di mo tagibasitan, wano uyawan dagiti awanan, tasaan namat maturog ti Diyos. Tatay tao may rororuman, ni Apo Diyos ti manarakan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin.